Adofo ni American say me din at the prophet Eric aha yeah attention TV nature man nature e ho asem na me no ka on say me gina brode ye ho ye pa chichirinti ene chichiri bo aye hu ne ye chem Adofo na American say memfa awonhare ensori emfiri chen na ho na mo gibre na to bo ase na hwe asabi ma memfa nchia kase ma ya papa ameya Church of Pentecost na ma menchia anabo chinto ni American say aha ene ye kasunsunsam aha ene nyama ahintayen aha ene nyama ye ka wade ase woti ase enye yie edi ma menkwaje commercial break na me ba me de ahintasem ebema ye nkomra na me so we ni o la pelo eba na me so ye afa ye koya ya ba tie me orofo baby sasenti papa brother ya ugina si brother ya wona hura bebre ya wa pentu oni aba oni si yesa wo apem na apem mame no ka apem ho asem kakra eno ne ye wo nkoda na omutina pechepecha me pacho tio akola ya woro foforo no enam so be hunya nsanti na yetu apem na sintini ne de wansana na awi ahwe ne di mango mu di akire no ne timi ensa na ya tum na ya ye ne afa nsuo ne ya som sene a asorobin ye frɛ yare bi se asorobin etim yare ubanyina wanum bon anase utirim bon no eno na panifo hu se no akoda ye wo na yensi asorobin ano kwan enti hwa pani bi wa na ne tirim okasa na sente ba no me pacho enye hospital yare o onte se onya apem ase apem ni ntini no ene wansena ana abetimi de atu wazi hu adwiri unni me de acha kwa fa afeye ntonkoso Orofo ya wo ma bi ha omanyim omotam nso ye be na nsuo eguom be se den ya wo ma bi ha omotam nso ye na nsuo eguom orofo tie ya wo shira kasie bi ya bobo obi se papa ne kan semu ya wo shira kasie ma menchia ya papa apostle ko Joseph nyini a 1 papa me chia hwe masua ne ya bi papa no ho a onyame de nyama sa dom me a menya matapo nwosra we sa brodi na se na papa ko apostle ko Joseph twetwa ni nyina ntiri ni wose mu nyini nyina mfuna ka konkuro no no me de ahyefam na sa na afifi no eno me pacho yi mu nyina ma ntiri ni mfuna ka fita no na de tobo asisi wusi wi a timunso ni film na fafra hye kase ne twotwo na fafra oba na nsuo firi no o de no kakra bi ono kakaba se nsuo na twa nsuo no betwa mesi nsuo be den e betwa afa me yenko ani mai e ma bi o ha me do wada se wo be hia no na ne panty mafo enye dwonso na wadwonso e na sabe enye ne ho na aba sabe aburu sabe enye ado enye ne ho na aba o nemo enka e wo no ho orofo tiaso me ka kire wo utwa brodi we ya na honhuru we no nsuo bi wom utwa na ye papa apostle ko Joseph engineer 1 ono oya no de afra aduro di kum nwira no chimsansuo no gu asa wom cotton me pacho fashe wa himfio 15-20 minutes ebe iti se nkosua ya tie me se dai nkosua ya dai ya tie akwetikweti na tetare cotton no ho enka kankan ne be firi ho no nyame aye nyame na ne mma aye ne mma nyame kan se me da wase koso ahwe me wate koso follow yen mempre ho nemo nyame kan se orofo ye wie emma na moje tumu no me pa chaw obanse na moje betu no age se o private part no ebi wa koko empompo na fifi koko fifi a wo ya de moja betu wetime bridiam fishia bebre me ba jotie aha ani Attach TV subscribe share channel no pushi mobi sanka
chia se odi fa kwesi antwi me na magina me na nso na me kasa kire wo me ba cho we ofa na wa si no way you serve na say foam me ba che insert 20-30 minutes you feel o bo se moja na botoa na be hade yenim e hye ma yito twene afa wi afafo na frɛ me ade a wo se me kire ma wo ye na eto atwa arofo ye nyine se brode aban de bobanku wo de tetebe ma me ka jana de abobanku na wadi banku no frɛ banku wo de di wo brode aban so a me pacho eleft wo spiritual career tieme wo de di wo brode aban so a eleft wo spiritual career obi wa wontimi nka Jesus mpo to oda wo se tim se dua me pacho obi a won so da papa bia di wo brode aban so na nkare wo spiritual career afa me enko ani mai brode na ne to bo se ade bi se ne to no me pacho aha na me be kire se ema nufuo no yade o ma ade atumi ni sofo ye brode ne to apem no to wo tia entofam me so tia den entofam apem ne to no entofam o tom na fa uchi wi a me pacho tie me kope kukuo kope kukuo ope kukuo a me pacho tie me na wapenunum watwitwagum obetwitwa na de gugukom afa wi afafon na frɛ me be kyerɛ kwan a be fa so aye no ahuru nufuo no wo wi a me pacho fansuo ni si wo fansuo ni si wo obonsa aise gogome enam nsuo no se ya hoye fidi gadochi me pacho tie me na ma 0543 obi se papa ya kasonfo no manu 0543 41 91 60 0553 40 1462 me pacho tie me se ofa brode obi se me nkyere papa kyere ma ye hu wate da bi me kyere sa na amanfo de sam amanfo fa na me kyere ne de kogigi amanfo sika nti amama ni ada ho nti me kyere wo de ofa me no ma no a wonya brode ne to na me pacho nufu na mu asi po a me kyere wo de kope brode ne to me ma ne to fa ma be ma ntema wo e bia na wo abu nsa ubu nsa na de te pa sai ma be ma ntema otema wi a me pacho tie twitwamu fanunum ka on fa sijaso wanu ensuo na wie ne fa o telephone number no na frɛ me na me nkyira de na fa ka ho na fa huru nufu no ya homa wi afa nsuo ni si wo ba se ton asi wa cha apai mo no sa na be hu no orofo me se high attention TV sh0ck no mane koko obi nsa obi ti wo maame da na chi wo papa da na chi wo fie na otimachi ense wa da gire mfa wo data nkɔhwɛ to kɛse na to no be mo wanya BP to no be mo wanya blood pressure fa wo data ehwɛ nature man na do data hwɛ nature man o moka me pacho tie me enema na abasabi wo mamunufu aya kakraka ba ko ese agri kukube na mienu de wudi agro be kun me pacho tie etono so wan na kase emfa wo data nkɔhwɛ obenya pressure BP be kosoro obaji wani so aha ena me cancel papa emfa wo data nkɔhwɛ to kase enkwanta na so bisa nature man me ena me nyina me na so ma me nkyira de ba ko ne nkomra wate na man mintimi nkyire ni nyina nwie hwade wo brode ba na eba sie no brode ba na eba no me kyire wo brode ba na eba ketwa no unim se bema obema enso agu hu unim se timi hye no obi se papa me nyini ye timi hye no wei na se bete no o de yam na fa ya bi die fra fa sra ba ma na kuru aba ho nyina wodin 3 days ni nyina ba hye hwane what you say odofo makraw medin e the prophet Erica Kwesiantwi na obenya sansami ukọ ba bia ye fake gina ha ya na share me video no nyame nhira hwese me gina wiem enko ba bia na me di bi be kan ma bye bye cut me